Welcome to the Leading Sight News. Kaziranga Eco-Sensitive Zone Kilometer Cap Kiparloji Pukradun Hekte Pusi Kachisong Araratum Erset Pungsedan Ping. Kaziranga Adu Yahoyalong Kido Kaikrehini do Seta Ari Dinklui and Incanpen Kaziranga Arai Kido Arong Anke Kilometer Cap Eco-Sensitive Zone Kiparlo Ponajok Tetana Kisung Kiboch Tong Nanglo. Lason si hem retame building mate poka hem chikim long le hem along fishery hood long le mina chu e chasam vega theng pi chojor long le ajo por karen mate me pakar long le theng han chu en long le tapen kapre ka son ta me ke chojor ka cholang rata tumanta kisung chitong nang lo seta nona por asama chief minister dr himanta biswa sharma kaningje pon ke kilometer ke badim kilometer isiansi parlo ponchot popu alang likaningje pon aputhak penangan por kapre political party atum ke party ale ke chuan nunjia phansi kabori posira atum ben thor pak ben kachijang bon padolo Kaziranga rat lapen karbidlo charlia song de semet ke kese inglong pho alang litum lapen bronson terang lapen kapre ke thek ding atum pen chingrum si armu kyongdung chingrum pen labang so puthak pin rem pon lo lapen asam sarkar atum kilometer ke badim kilometer cc parlo ponchot po pukaning je pon puthak Kaziranga adu ya hoy along ke do arar atum pen Assam Sarkar lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma phanta kachoro padopon tangte hadagara atum pen karinggelam thele arjipon sinang Socheng thanta pen Joyson terang nang kilo berta The Leading Sight News পরিসীমা নির্ধারণ সন্দৰ্ভত এক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা সংবেদনশীল বিষয় উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সদায় পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে আৰু আমি ঐতিহাসিকভাৱে ৰাইজৰ কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছোঁ কিন্তু একে সময়তে প্ৰস্তাৱিত ইকো-সেনচিটিভ জোনৰ কিছুমান নীতি নিয়মে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা কৃষি মাটি বাৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় আৰু মৌলিক বিকাশমূলক কাম কাজত তীব্ৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক অনিশ্চয়তা আৰু চিন্তাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আমাক চিন্তিত কৰা ইকো-সেনচিটিভ জোনৰ কিছুমান প্ৰধান বাধা নিষেধ যেনে স্থানীয় লোকসকলে নিজৰ মাটিত গৃহ নিৰ্মাণ বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ অনুমতি আৰু নিয়ম নীতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কৃষিভিত্তিক সৰু Pini ladak nitung pibosit tisong ng kokma pulutang te kidamtang 2017 aningkan ladak Assam government central government atum Kaziranga tibok tere angkang 10 kilometer ikusin jun parudet aputhak so posi nitung halap suta tisong lo lahi tisong bom bangbom nitung karbi student association dan nitung memorandum dami karbilong CM phantam pidam lo tapi aku Assam Chief Minister sedang itu pidam lo, kasus pencesong bom ngon panis sialom, niltum kecesong pen, so kecesong pen ajok, ani si Assam Chief Minister bang, niltum kecesong pen, kicun kuang tek, niltum ceteklong lo, Assam Chief Minister kini gila sono je 10 kilometers pen non bangke 9 kilometers bangke minus po 1 kilometer si bichot tu, la so long niltum karbi student association pen niltum Assam Chief Minister da akiro pilo ate niltum kachisong pen dak nadak Kaziranga tibok tarai kido atum kachisong alam pen alang niltum nangkar jupot alang niltum han Assam Chief Minister la pen karbi mong Thomas Council CM han sta niltum akiro pilo angko ladak pinitulo non atumi headjong opposition kunang kokpo opposition atum Gaurav Gogoi Kohoras sarili long wang pen dak iko-sensitive zone along 10 kilometer bangke withdraw long le pusa lang lipu kasini alang litum phan Gaurav Gogoi lapen
itum Karbi long Congress President Rotoninti akai phan li chun alang phan chuning ring tung alang li Ladakh hilitum Kaziranga long kiduk kisung alang litum nangchini inde alang tum kidoke Kaziranga na dudung gali alang litum kiduk kona lo diffuse do alang litum Ladakh kupi Ladakh rat tum kupi kiduk kisung ma alang litum nangchini inde pin ben dak bangke alang litum ningji dun tatang ni pusi ni alang litum phan sudak pen chuning lo alang litum yang si Ladakh wang pen daga rat pen kiduk kisung alang nangching ki jathan nangching vai det pen an le alang litum aja dalam there cepak lais dami cepak langon Ladakh bangke majok political atum sistemi Ladakh bangke politics na khela no ecosystem longle puthar joni pen athe kidu kisung ke tu chichini nasi chalo lingge lojen 10 kilometer aprang Karbi Anglong 10 kilometer ecosystem parlo pani bugo this tami nona bangke 1 kilometer selang panda pone lam buthol Ladakh inut bahini mane la opposition atum bangke 1 kilometer ke chok che pusi 10 kilometer parlo nahi pusi lang tum kanne gela so posi ni tum bangke chedon unde 10 kilometer ecosystem ke dake parlo poni bukela ni tum chedon uthela sila dake political amen pe Ladakh political lang khela dun dari athima la kelong le alam apina ko nasi nali tum opposition party tum buskame Ladakh ke nangchi jogdun de sikeme athima li tum Ladakh ke do kisum kon ani penini tum sike do chichini lokela atum Ladakh ke nasi Ladakh nangchi jogdun de sikeme kusini tum kese asong ada nang lila jitu patumi head hadak kohora long opposition party tumla elidum Karbi leader tum penangan la tum che song chapang tangra ka tum do to hala tum hanong litum hin pen ke ase hin pen ko pene amises kopil ok pigang tung ke patumi theglong lo kohora dak tin sariali long alan tum dak pharnanan rudun bang ine tum laso abang ke nangli tum bang ke Ladakh ke long le lam pinako Ladakh political bang ke nang tum nang pat kidun de sigemi athema ni tum 2019 pen like ecosystem apu thak ni tum chesong bang bom si pini ani ni tum bang bom lo asi Ladakh bang ke nangli tum nangchi jogdun nang lo la pelan si jogdun de sigemi jong se nangchi jogdun subom lang buten ni tum sudak pen nangchi song nang ko nang li tum alang litum amithang political le phan boton ali tum matha dong ma alang tum ka chesong tumi abang ke onili tum ke la song si matha nang ko palang tum bang ke political le phan si Ladakh ke nang chesong dun busi alang tum konane difudo po konana ane dopo alang tum bahera pen ke dopen Ladakh lam nang kani joni dak arlo kupi ko son ma kisung nili tum chichini ma didi asi Ladakh bang ke nang li tum bang ke nang chijok dun de ne busi ni tum na pachini